re boela go Dr. Ramathuba go re hlalosetsa ka maemo a malaria ka provinseng ya Limpopo mo lebakeng le. Ngaka Ramathuba re swareleng ka mathatanyana a re bileng le ona piana ka boripana la ka le hlalosetsa gore ka botlalo gore maemo a jwang mo lebakeng le. Ke re ke thome ka o tlhalosa gore a rena balwetsi ba bantši ba ba adimitilweng dipetleleng ka lebaka la bolwetsi ba malaria. Se re boneng gore se diragala gore dibeke tse pedi tse di fetileng mo Limpopo be re na le di-case tša 206 ke ra gore since season or selemo se sa bolwetsi ba malaria se thoma go tloga August go fitlhela October. So ka beke tse pedi tse di fetileng re bone gore o fitlha mamotlha dinamoro tša rena di double re na le more than 400 e bontšha gore lenaneo le le sa le ra le thoma beke tse pedi tse di fetileng la go latelela di-case tša batho bao ba le malaria sa mathomo re trainile di-community health care workers tša rena gore ba tsamaye motse ka motse ba thola batho ba ba dira di-test di-rapid test so ba ba dira ba khwetša gore if o na le malaria re trainile gape ba environmental health practitioners le bona ba tsamaya ba fa balwetsi treatment if ever motho o testile positive. Se ya bobedi gape o mongwe le mongwe wa o bontšha dika tša bolwetsi ba o tshwana le COVID goba meningitis goba le flu re ya mo testa for malaria. That is why le bona ka mokgwa dinomoro tša rena di le ko godimo kudu. Sa boraro re dira ntho e re bitsang gore ke contact tracing. If ever motho o testile positive for malaria a le kliniki goba a tlile sepetlele re roma bona di-healthcare workers ka mo lapeng la bona ba ya ba fitlhe ba teste o mongwe le mongwe. So seo ke sona se ka ba se dirileng gore re bone dipalo tša rena di namelela di ya ko godimo mara a se re gore dipetlele tša rena di tletse batho ba tshwerweng ke malaria a ba na severe form ya bolwetsi bo ba na le mild form ya bolwetsi bo ba malaria. That is why re continue ka gore thibelo go rena e phala kalafo ke sa le tsene ganong misi bantši batho ba gakanega gore ka gore maswao a bolwetsi jo jwa malaria le COVID a nyakile go swana ga botsebotse a malaria ke afe ya batho ba ka lebelelago gore ba tle ba tsebe gore ba na le malaria. Ha o ka o bua ke tlhogo wa ba le mofišo wa fiša mmele o ba bangwe le o tshologa ba tshwara ke teng ba bangwe le a utlwa gore ba ba le ntho e re bitsang gore ba re ke di-fever ka ona mofišo o leng kodimo and le a tseba gore tsona dika tše ke bolelang ka tsona ke dika tsona tša batho bao ba le bolwetši ba COVID. So that is why ha mmele o ka kwa botlhoko kudu wa ba bangwe le dišo ba na le tsona ko mogolong yona taba eo re e bonang le mo batho ba COVID le dijo ba bangwe a ba na lesaka la dijo. So that is why re tsere guidelines tša rena re le province dire if ever motho o atla ka dika whether ke tša COVID or ke tša malwetši a di-flu or tsona di-meningitis ke molao gore re tshwanetse re mo teste le malaria. Ke ka mokgwa le bonang gore di-case tša rena tša malaria di bontšha o kare di ko godimo kudu ka gore a re sa emela batho ba lwale kudu o kgwetse nako ba itla ko sepetlele setse ba tshwere ke di-complication go tshwana le ba babedi ba setse ba tsamaile ke lebaka la gore nako ba šala ba itla sepetlele ne go šetse ba tshwere ke ntho e re e bitsang gore ke cerebral malaria. So go thibela ewe that is why re tlile ka mananeo a rena a o iša batho ko metseng re dira active surveillance ya bolwetši bo ba malaria mo province ya Limpopo kudu re lebeletse selete sa Mopani le selete sa Vhembe mara taba e re boneng ona banong le bo selete sa Sekhukhune re kgoditse gore mo case tše tša 406 ba na le 10 and a re di tracer ke di travel mosquitoes ke sa le tsene ganong mme ngwaga le ngwaga ka sona sehla se sa dipula re tle re bone le tswele masolo le fotšhela le peita mo dintlong ditikologong tše di na le bolwetši jo le lenyaga gona le šitše le tla kae ka lenaneo leo re šake re tla gole kudu ke mari re bone be re le kwa Musina municipality neng be re le kwa ko Phalabora be re le ko Zanini beke fitileng le gona ko re thušana le timo ya rena ya malaria le gona banong re na le ditimo tša o fapafapana ha ke bolela o para province ya rena ka moka yona ba busy gona banong
ba spraya ka mo malapeng, and then that is why this year bona re dirile gore e ska ba taba tša go spraya fela, ebe gape le ba batla ba bang ba testa ba ba le malaria, ebe gape le ba fa treatment. Ta ke le lebogeng Ngaka Ramathuba, ebe le Ngaka Ramathuba yo a re hlalosetsa ka maemo a beale a go phulega ga bolwetsi jwa letadi goba yona malaria ka Limpopo. Re feta ka bagwebi pele re tswela pele ka ditaba tše dingwe tša letšatši.